Thoma pele ka dihlogo. We are saying no to GBV. We are fighting against the gender discrimination, women being killed by their husbands or their boyfriends. Lepodisa leo le latofatswago ka polao ya mohumagadi wa lona ka Pabatene Mpumalanga le bušeditšwe diseleng tša maphodisa ba lapa ba tsomatoka. Ra utlwa ile nama e tlhwatlhwa tlase e monate e jegang. Dumela goba o sa dumele batho ba gare ba phalalela ka mahikeng ka Northwest go ipsina ka tatso ya nama ya pokolo. A great chance! Equalizer! Dipapading banyana ba lahlegetšwe kgahlanong le Malawi phadišanong ya Kosafa ka Pretoria. Batho besho thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Triforce Ntswelengwe. Lepodisa la mengwage 34 leo le golegilwego ka tatofatšo ya go bolaya mohumagadi wa lona ka Pabatene Mpumalanga le bušeditšwe diseleng tša maphodisa go begwa gore molatofatšwa o hlabile mosadi wa gagwe wa mengwage 28 ka lebotlelo gomme a gobatša mogwera wa gagwe yo a bego a leka go ba aroganya ba lapa la bomohubanya ka gore toka e phethagatšwe. Go begilwe molato o mongwe wa go amana le dikgaruru tša bong. Nonkulule ke motsweni wa mengwage 28 o bolailwe ke monna wa gagwe gape yo e le go mošomi wa ditirelo tša sepodisa sa Afrika Borwa ka Hazyview mo go ya le ka dipego a mo hlabilego ka sebetša se bogale. He was very abusive, cheating, hitting her in front of our eyes, taking the car of the old lady and go with the other ladies. So we were not happy about him. Melato ya dikgaruru tša bong e golela godimo ka tikologong ya Babatene. We are here to support the family because of the incident that happened. We are saying no to GBV. We are fighting against the gender discrimination, women being killed by their husbands or their boyfriends. We're saying no to the crime. We're saying people must stop abusing our beloved sisters and killing our loved ones. Go tšwa go badudi le mekgatlo yeo e fapanego bo ipiletšwe ke bja gore banna ba emiše ka go hloriša bana le basadi. I'm very embarrassed. Hence I took it upon myself to come and represent men that we are not all the same. We are against the brutal killing of her. It's not only her. So now we think that it's going to be a norm. That is why we said no, let us stand up for this one. We don't want it anymore. Molato o šutišeditšwe go ya letšatšing la laboraro la bekeng yeo e tlago go ya go dira kgopelo ya peila. Molato wa polao ya Senzo Meiwa o tla thoma gape ka mošupologo. Molato o šutišitšwe ka morago ga ge moemedi wa molao wa molatofatšwa a kgopetše nako ya go badišiša statamente sa hlatse yeo e latelago e le mosekaseki wa dillathekeng yo a ilego a kgobokanya bohlatse go tšwa go dillathekeng tša molatofatšwa wa bobedi le wa bohlano. Moadvokata Zandile Mshololo le yena ga se a fetša go botšološiša mokonstable Sizwe Zungu ka ge a be a sa nyaka go lebelela tshedimošo go tšwa go memory stick. Mshololo o gadikile mokonstable Zungu ka dipotšišo ka polelo ya gagwe ya gore o be a na le mogononelwa ka letšatši leo Meiwa a ilego a thuntšhiwa le go bolawa ka lona. Naletšana ya kgwele ya maoto ile ya bolawa ka 2014 ka Vosloorus ka Ekurhuleni. Molatofatšwa wa bohlano yo a emetšwego ke Mshololo o gatelela gore ga se a ka a ba ka hostele ka letšatši leo. The accused says that he never went to Busutu hostel in Vosloorus, as we have said. There isn't anything that I can comment about because you are telling me. Okay. Accused number 5 also denies any involvement in the commission of the offense in this matter. No comment. Oh, no comment. No comment, yes. Firstly, there's a witness that the state intended to call. He is here. It's Lieutenant Colonel Halls. He is going to testify about the downloads. He's a cell phone analyst. Was going to testify about the downloads of the cell phones. Kgopelo ya peila ya bagononelwa ba bararo bao ba golegilwego ka baka la ditatofatšo tša go rekišetša barutwana dikukwana tšeo di bonalago di be di tswakilwe ka lebake
ba sekolo sa primary sa Pula Madibogo ka Soshanguve ka Leboa la Pretoria e šuthišeditšwe go ya go la 20. Boraro bjo bo tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa selegae. Batswadi barutwana bao ba amegilego le maloko a mekgatlo e mengwe ba be ba ipelaetša ka ntle ga kgorotsheko. Babelaelwa e bong Amukelane Nyulunga wa dingwaga di le 19 o fentse Maluleke wa dingwaga di le 21 le Katlego Matlala wa dingwaga di le 29 ba lebaganwe ke ditatofatso tsa maiteko a polao. Boraro jono go begwa buile ba rekisetsa bana ba dingwaga di le 7 go ya go di le 13 dikuku tseo di neng di tlhakantswe le matekwane. Bana ba ile ba lemogiwa ke baruta bana ba bone fa ba simolola go tlhakatlhakana. Rata gape gore re dire boikuelo mo departmenteng ya education gore re kopa gore ba thuse batswadi ka go ba kreela ramolao o leng gore o tla thusa because batho ba ileng gore ba amega ke bana ba banyane ba ileng gore ba ka se tle ba tlhagelela mo kgorotshekelo re batla gore ba dire affidavit e le nngwe fela e leng gore e tla netefatsa gore kgetsi ena e nna le matla. Go begwa fa babelaelwa bano ba ile ba gapeletsa le go tshosetsa bana go reka di-muffins tseo ka kwa ntle ga lebala la sekolo. Di-policy tsa rona gore rona melao e le melawana e ntse di-SGB ba etsa e be e le gore ke tse le gore di kgona go protecta bana motswadi a re a le mo a le mo teng a tsebe gore ngwana ka ko ke mo isitse ngwana ko sekolong sela o safe. Lefapha la thuto le solofela fa botlhe ba tla bo ba le mo maemong a siameng fa dikolo di bulwa. We are quite hopeful that by the time we open next week, learners will then be healthy so that they can then continue the process of being taught. But the support will continue because Boraro jono bo santse bo golegilwe kwa diseleng. Molemwane motho wa SABC News, Soshanguve. Le sa amogetswe Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla thakgola lenaneo la Border Management Authority ka Mosina Limpopo go SASSA. Maikemišetšo a BMA ke go matlafatša taolo ya melwane ka go kopanya mokgwa o rulagantšwego wa go laola mafelo a boemakepe a go fapafapana a go tsena ka nageng. Nakong e fetilego melwane ya naga e be e laolwa ka mokgwa wa ditheo tše ntši o o akaretšago balaodi ba bantši bao ba nago le mešomo e fapanego. O ke molulwane o kopantšhago dinaga tše pedi. Molulwane wa Beitbridge o tšewa gape bjalo ka kgorwana ya kontinente ya Afrika gomme go dula e le semphete ke go fete tšatši ka tšatši ka ge melulwane e tliša lethabo go baeti bao ba kgoboketšago ditempe tša dipaseporoto go bao ba tšhabago dinageng tša bona le ke lefelo leo le tlišago khutšo le lethabo go bona. E fela mafelo a melwane a na le go tlala gape ka bosenyi go akaretša dikoloi tša go utswiwa metšoko yeo e sego molaong le go tsena ka nageng ntle le mangwalo. Ka morago ga tshepedišo eo e gagabilego mengwageng e meraro lesolo la BMA le tla hlongwa semmušo ka Labone. E fela modudu yo gore Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla swanela ke go lekola molulwane ka sebele. If you have to manage this border, at least have a fence which is effective at all times. Even the people who have to guard that borderline should know that, okay, there is no place to go through the fence, but the fence is not there. Le go rometše bahlapetše ba magolopedi melulwaneng ba bangwe ba re ga go nko yeo e tšwago le mmele. We haven't seen any changes because illegal activities are still taking place. We still have border jumpers coming from Beitbridge to our town, or should I say South Africa. So by him coming here, we expect that he ensure and give a proper mandate. Le ga bjale molulwane wa Beitbridge ga ona le legora la maleba morago ga projeke ya dimilione tše 37 yeo e ilego ya aparelwa ke phoka. Le ga go hlongwa ga BMA go letetšwe ka mahlo a mahwibedu potšišo ke gore melulwane ya go tsena le go tšwa ka nageng e tla tšwela maAfrika Borwa mohola.
Afrika Borwa e hloka mpsafatso ya taolo ya go hlohleletša kgolo le peeletšo ka lekaleng la meepo seo go ya ka baemedi kopanong ya Joburg Ditaba bao ba lebelletšego tša meepo. Moletlo wa matšatši a mabedi o karolong ya bolesomete gomme o kopantše dinatla tša indasteri le bakgathatema ba indasteri ya meepo go ahlahla tlhabollo ka go lekala le. Bakgathatema ba kwele gore le ge naga e hlomile molawana wa bomasomepedi seswai wa tlhabollo ya diminerale le makhura a 2002 o ulagantšwego go rarolla histori ya go se lekalekane le phetogo ya lekala le yeo e amago gampe ditšweletšwa tša ka mo nageng. Mining's contribution has fallen from 10% of GDP in 1993 to 4.4% in 2022. And the lowest that it has been in that 30-year period. Also, over a 20-year period, we have registered an average annual year-on-year growth rates of negative 0.4% for the period 1993 to 2022. We need energy to be able to produce our commodities. We need rail, road and port infrastructure to be able to export those commodities. We need encouragement for investment to be able to beneficiate locally. But on the flip side of that, we also have a robust, energized mining industry that wants to contribute, that wants to mine the commodities that are needed to drive energy transition and drive growth. Ditaba di tšwela pele bjale potšišo ke ye ge di go gwaile go go gwaya o ka ja nama ya pokolo dumela goba o se dumele se se thomile goba setlwaedi ka Mahikeng Northwest molemirui ka lefelong le o butše kgwebo ya go rekiša nama ya pokolo e le go seo se sa tlwaelegago e fela go bontšha monkgo le tatso ya go rothiša mare di go ka goketša bareki ka ge ba re nama ye ke sehlarehlare ya nama ya mohla le boya bjale di tla boa fa bjale ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena ra botšiša gore maikutlo a gago ke afe godimo ga matsapa a molemirui wa dipokolo ka Northwest yo a butšego kgwebo ya go rekiša nama ya pokolo go goga šedi ya bareki ka ge a re e na le phepo. Letlakaleng la Facebook Tshepo Masela Motshepama yena o re monna yo o dirile mošomo o mobotse kudu re a mo lebogiša ka gore nama ke nama nna ebile o ka reng ka e reka. Luisa Mogofi yena a re yeo ke kgopolo e botse ya maleba kudu ka gore rakgwebo o boletše nnete gore ke nama ya tonki ge o e reka o tlabe o tseba gore o reka nama ya eng kgopolo ya gagwe ke e botse o tla direla balapa la gagwe letseno. Letlakaleng la Twitter Maria Baloi o re o tloga e le kgopolo e botse ge fela e ngwetšwe gore ke ya pokolo gore motho yo a e rekago a reke a e tseba. Lapsiri yena a re ge batho ba tsebišwa gore ba reka nama ya pokolo ga ke bone bothata ebile ke kwele ba re maswi a yona a loketše mmele wa motho. ge e le gore ka nnete nama ya tonki e na le phepo aowa ga a šetša diammakete o mo botse e le gore re ka mo sapota nna re se segolo re nyaka se e le gore se re fa phepo mebeleng ya rena le ena re a e sapota nama ya tonki re ra a etle ka mmakete o mo botse re ka e reka. No, nna ke a re go siame ga ke bone go le phoso gonne ke nngwe ya ditsela tsa go itsenyetsa letseno fa fela netefatsa gore diphologolo tse ga di na bolwetse go ka tsenya baagi bolwetse ebile gape ke tsa gagwe ga ye go tshwenya batho ka go utswa tsa bone a batla go ditlhaba gore di rekisetsa. nna le nna ke dula ka Northwest mare ga ke tsebe gore go na le nama ya pokolo e rekisiwang morekiši a re bolelele nnete gore nama ke ya pokolo gore re tsebe gore ga re reka nama ke ya pokolo ene nama eo a e chekiwe re bone gore a e siametse go ka jewa na e siametse go ka rekisetswa bareki na.
ke bona molemirui yo a tlile ka kgopolo ye botse kudu ge fela e le gore nama yeo ya pokolo e tlhatlhobiwe go netefatša gore e ka se bakele batho malwetši ebile e loketše go jewa ke setšhaba e ka goketša kudu šedi ya baeti re lebeletše gore ba ka nyaka go kwa tatso ya pokolo ye jwale ka ge e le sephedi seo se lego ka kontinenteng ya Afrika. ke bone ho na le bothata he ntato a ithekišetša nama ya pokolo as long as a bolela nnete gore yona ye ke ya pokolo a se ya kgomo or nku ka re hana fela he motho a ješa batho dinama tše di wrong a re nama ye ke ya nku or ke ya kgomo mola ile ya pokolo bela ba botša straight ke ya pokolo ba ba e ratang ba tla reka ba ba sa enyakeng ba se reke kgwebo e tšwela pele motho go dira mano. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Gešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC2 le go DTT go SASA. Le be senkadimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a go la bo ga je di thobela re lebele ka kanya bo se bošegong bja lehono re lebetse di kgonagalo tša dipula bogare yona ga Afrika Borwa ka diperesente tše 30 re lebetse le wena go ka kwa go la motse kapa di tla ba di tshola ka diperesente tše 30 le marioma ka ba bana o tla ba bapešitše re go rutogela dikarolo tša Eastern Cape le gona ka KwaZulu Natal go mele letšatši la go sasa dipula tšeo di sa le gona ka diperesente tše 30 le diperesente tše 60 re lebetse yona go ka kwa go la Makhanda le dikarolo tša gona ka kwa go la East London mo tla ba go le diperesente tše 60 e tla ba dina le dikgodi tšeo di tla ba di apešitše dikarolo tše dingwe tša KwaZulu Natal na go dimo tša province a go di kgonagalo tša dipula tšeo di letetšego go sasa temošo yeo re tlišago ke bakakanya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka di kgonagalo tša phišo yeo e tseneletšego re lebetse bogare bjana ga Afrika Borwa dikarolo tša gona ka kwa go la North West le go rotogela ka Pretoria di kgonagalo tša go phulega mello ya hlaga dikarolo tša ka Upington le Bloemfontein Free State gomme badudi ba eletša gore ba se tlhotlheletše mello ya hlaga ya go senyakege gomme re lebele dikgerata tša ditemperature tša rena letšatši la go sasa re lebetse go bontšha go tla ba go fiša ka Johannesburg ke tše 34 Pretoria go tla fiša tšhiritšhiri ke tše 36 province ka moka go bontšha go tla ba go fiša re lebela province ya Limpopo province eo ka moka le yona go bontšha go tla ba go fiša tšhiritšhiri ka Mosina ke 36 ka Phalaborwa le Polokwane go bontšha go tla ba go fiša province eo ka moka go re lebela ka province ya Mpumalanga province eo re lebetse go tla fiša le gona ka Skukuza 32 ka Middelburg Mhluzi Emalahleni ke tše 30 le gona ka Witbank Mkhondo ke 33 ka KwaZulu Natal ke tše 37 ka Vryheid go tla fiša ka Ulundi province eo ka moka le Pietermaritzburg ke tše 37 re lebela ka Eastern Cape dikgerata tša ditemperature tša rena di tla ba ga magareng re lebetse gona ka East London le ka lebaka la dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 e fela ka Mthata le 34 go tla bontšha go tla ba go fiša le gona ka Mmaletswai ka Western Cape province eo ka moka re lebetse go bontšha go tla ba go fiša ka Beaufort West ke 33 Vredendal 26 ka Motsekapa ke tše 24 re lebetse dikgonagalo tša dipula tšeo tla ba go di tshola province eo le gona ka Mossel Bay di theoša dikgerata tša ditemperature tša rena ka Northern Cape go tla fiša tšhiritšhiri Upington re lebetse go tla phulega le mello ya hlaga dikarolo tša province eo le ka Kurumane ke tše 34 province eo go bontšha go tla ba go fiša Freestata go tla fiša ka Bothaville tše 34 Bethlehem le gona ka Sasolburg province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka North West re lebetse go tla fiša ka Rustenburg 34 Lichtenburg ke 34 Taung le gona go bontšha go tla ba go fiša re salwa le dikarolo tša gona ka go la Tosca province eo ka moka re lebetse go bontšha go tla ba go fiša le ka Wolmaransstad le gona ka Klerksdorp ke tše 30 senyane ke tšona tšeo tša sekakanyo ya boso bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa babina Tau ke re mmogo